Tuan mali no tangko mangko di destination likai kalau de lang me pikan apa lang. Oh hey guys, welcome back to the channel Travel Solo Karbi. Kadang sampai kadom dan mali. Kadang sampai mission salang busining thelo nili video so se joding pikan lo. Nali tumhan video nang wan bipe. Pini after long time busan lo dan mali. Joding clip and fisi nili pini. Ko buthara kimia vlogs nang tumhan wan bithelo. Pini bangke just mane joding ong lo nili video ke wan bi masi pini bang just simple vlogs busan sing tumhan nang wan pilo dan mali. Lasi pini destination bang lalo puene simple ride busan lo dan mali mane bang bom pe hedi ni tum pudi samana si bang ho. Lapuna si pini ke jodang pialo lasi. Lapuna siang paklang pon po, lapian nili sodak body pon bom po, continue vlogs wan kevan jip han. Senang tu manso senang nang sapurun bomo nang lan bomo, pun jir po penjo. Yo. Dak man sini li vlogs bang shoot pon lo. Aning sama por hedi domale di jume pi kamasin lum ta pu bang lo masih pusna jo yo pinike. Ini wading hadi, nang itu nang di aning sam ke jumi o, sam do mati. Di samana sini tum ke bang lo si hodak destinationan nang tuhan mane pali penang paklang po deh. Aning sam jenla dong sam dob like dom dami pegan. Keceng ban gitu lang thona deh to. Sing sapurun bomo deh. Ini vlogs bang lalu don mali na tum title thumbnail lang petame chini po konasi dami ma po. Asi aviu mesen dop nampak lang pun bom po la puju jeti kan nang tum vlogs bang nang lan bomo don mali deh. Yo. Ini ngaraw me yo. Yo. Sam dop sedo yo. Tas lalu don mali nang lan bomo next nampak lang pun bom po deh. Kado wes sameta. Few minutes later. Don mali tangko mang bom penon kan ni takang sam lo ting deng ting bom lo. Em penang bar det chat lo lamak yo. Kang ting lo samela pun nampak lang pun bom po. Nang don bom na tum ta enjoy bom mo deh don mali. Oh don mali bang bom pen di ani tame chilut lo yo ekdom RC lo yo. Lang me soli yo. Don mali non bang bom pen di destination likai kalau de lang me pikan nampak lang pun be ekdom yo. Sam jen ma lang me pik nampak lang po deh yo di ko. Nampak lang po deh. Jo don mali lang out lelo yo lang me pikan jo. Abi lang me pikan don mali ani kang sam lo. Ani dolang kuson te di lang me pikan po jo. Cheers. Lang me pikan jo don mali. Non finally destination bin dong din nampak lang po don mali deh non dak lekai kali yo. Ani chile yo don mali. Lo dan tabang lang deh kono paklang po kana se dai map te chini kono tu ke lang ho. Inglong edi ek pir si do lang pikan. Kala ni ko bangsa me ani ngarong pikan lo. Ngarang lo, adi lang usan lo. Adi lang pikan ani do lang usan edi lang pikan don mali stano tadi lang pikan lah. Untuk kita ada ni. Oh, Ani bilang usan deh. kalau lasi la nang lan pomode don mali jeti kan. Destinationan le pena paklang kono itu ha. Kalau mali pinnya vlogs kosan enjoy jeman ada tum komen than bachiti na aning sama posi di mane sabto abi bang lam kino ide lo. A few minutes later. Mali nilitum kona si bang ma puding non finally destination nang le lo nilitum da hote di sama lapu hedi mane la havar kimia thu chepla di dak dolong domati di dan sila pune aning sam ponang jurai ko jajo dak se dolo dak pune abi bang paklang pade. A few minutes later. Don mali non nilitum hadak destination pen ma lo non ladak taralang sound sedelo ingting koglo masini li sudagai nang sedelo non dak nang lesi sulo don mali pinia vlog salan hello nasi kasama lang me lang no man tum chin bang selang sen bete like comment share and subscribe bete ne don mali simo ka prega ni mate ka vlog son tum chitong thana pining lan hello asena tum tame dumi thame bye bye.